Chonlo afinike na tabruku ya keba ya kwete akwa he da kaketashi fehimwe etwa ni enye ewie na agbe eke Chonlo na tabruku ohami shegbeye bene ihe sanji ni dwe onyemi osofo kwa mi he etwie eho nche na ekekan ami Chonlo nukwa akwete akwa keji atrele tromo ni ona ami keji akpo na afa ani no ho na alo mewo efe egbode nche ohie shije osesane ewi egbe na no mpe kakani na tabruku boyeke akwete akwa miokeke na ohekocha fon machi elo mioke na kan elo ojogba nnu kadimoto shimi honu shishiake gbeno ni ko lo eyolo nshira je na kan gbe no egbe ole no obo ejemi no ko he aya keke ni ton ni na tabruku teshin epe emi teshin e abo enga ke bi amanie kejene no na tabruku ka kwete akwa efe no ko donkra amaya school etamo bi enyeme ebi ehun ke nga fe ka kwete akwa etwa sendon no fe no ni school no kwelo akwete akwa ba fe school e ja Chonlo na tabruku na he no ko ke school ti afini da gbeke angmona ni lebida na glo na tabruku te afite krado wa ni echireshi na ase to dade efe akwete akwa ba school ni eyakwe ni ena ni eyabie na tabruku jimo ni fite ni biye ekelete he wiemo efe ame blomo kebe na tabruku lo gbeken biye ke ya enmomi ni keja akwete akwa te wiemo alo eha gbeken biye ku amese na kan gbe maku ba je kasanchuson lebi jenamo ni twiwo obemi agbene na tabruku ba choni bene sumo na ne ba school isho obekume tete poni eba ne ha akwete akwa ale enoko hu gbiko ho school no kwalo akwete akwa fangbekete damfa ya hehe ni bi ni truka eke enyemi ko ya pe ye hwapokomi enyemi ekelete ehia ya halenu ne flale ni no se amebu amehe nkomoyeli akwete akwa ke sane ko be wo he kaka pempem ni boni je hu efi akrowa eha fite shika pichon Chonlo ehun ni oje nke fata ihe amekemi ejogba shibole Chonlo na tabruku ni ba choni ye pampanso je fi oche enyemi ebile le fi oni le pe ebun na agbamu akwete akwa ke meni ekegba ona o jele keje kaka pempe ahun ke ba ma na nfe ise ko na lolo teno no wo lo ma shihun no sha egbe ami ye bi ene ko mwemo ebi ahe hale bana o jele fa koleki ni jina tabruku bi yo ahoshi boloko wie neke teje mo ni onu ni ajoche no yu otamonsho na efitene akwete akwa nyemi ebi koleki shinu ejie ne ha le kra akwete akwa le efo edan kra shami ni akwete akwa nyemi eyo ye danfa makunyemi yo owu no ni mewo koleki ete enyemi me asramo ye danfa na ahoshi ye sanflese bosane na akwete akwa ka enyemi egba atue akeni na kan ji esuhiwo akwete akwa hu ka enyemi etashi gbasane san ye koleki na akunwie mo ase ni no se ameyeni ni gbeke na hye eku ese kete kaka pempem eko mefe mo nyemi me asomo Christopher ahyehle beni chulo eni okaka pempem amindon ye no manager mo me nglamo he komo ke he ni twamo jini bi ni afona mo ya metam mo fe mo ye nkome mfa hyehle Chonlo afi ke ngafe ke maku ye hyehle bana amesra mehe ni amegbagba asaji na tabruku hunyo no se ya afishia ke afi ke ngaya gba asane ni amesane gba afen ya damu akwete akwa na wolo nukwa ye amegbaji na ano be fen be na tabruku abekome na ehwe heji mletwa no ni ko lo emi powe je na kan mletwa no ashale lepele no ne ka bene chon lo tawa chon koleki ya damfa eye ehegbeji agu oyeje so ha shane school afi pese keba shibene ba po e school agbo e na makuke bi koleki damoshi ya mepo eno ni amemi block jemo wiemo ni neke ame ya keba oko hunde moje ni abana ke mone ameke nane awo meba anyemi yo mmeni sane eni hegbeji ani nyechu ne nyeke na mwena ni bu asafo no kwelonga
bo fie ne hwane fintine chonlo afi bi maku eke ke chonlo akwete akwa woke na ne bona efe chonlo na atabruku yenye pe mi ebi ene engo ina ete gba wekume ya damfa no kale ki ajeje nenu ne ba ka mi amro ne chonlo afi bi maku ake ne gbe chonlo na atabruku yo ebe efangbe fio maku ke afike sane ninye yo ehwe fio nyemme aka shi chonlo na atabruku aje he ne te eba ona bola amane ene hiya sane ni fese fio chonlo afi chon he ya o maku nga eke yomwe miengbe na ajake maka ebo no fon wie mo fio shino nimba fie echon ake no ewo keji oye dole ni nko yo mie esa no yo ya no wie shike mi ya hu maka ebo ni okpa wie mo shino tetepo oka botu ehu beka akwete akwa ebe mo bu sukra bona ochon ni koleki ba wie mi hu keji mi ni afi na kan no hwe mo ehi ahifio no ka fen ko yo mi hu ke na mi eba fe mi na kan no pepepe ya no buo ha le fio lele chonlo afi bote school twen mi mpe keke ni makuwe kasanche wie mo ya no na eje school no kwelo akwete akwa efi lebo ke tolebo ka she tole na ifon jule bi afi mweji pa anyomi beni ate school so mo kegbe ken bi aheche mo kwemo chonlo afi ya we hi eno ekwe na kaka pempe akrowa mi manche ke echami ke begwafo afe mene lo nyuma ke gbeken bi oblahin abi enyo ko fata me ke mimba school keke ni chonlo afi ke mene no mu emba basrawo no se chonlo don prehun ke mene wo heje no mu eche na mesheje manche banga chonlo ni itamofen mode keke ni me kroko me hu fe na kan no se chonlo nu pa akwete akwa fa chonlo afi ake ewie school na ni afi wie fie chon gbeken bi ke me ni oje ke gbeken bi engon na ake school no kwelo efami ake nwie fie o lebine ye me ni yo wote amro na hewo ni ochami onu na she numwe ko blahin ade ake engon wo school no kwelo ke chonlo ekroko me ke school bi efen na ake lebine numwe eba asrawo wole mbani numwe be eho de kakra ni eye wosra mo he nkomo ahu na wo mene kaji de kafio ebehi de ba wosra mo ndamo school efen na ja minda numwe chijogba wo mindo nu kwa kroko mehu chi baba o oblahin ehu na kan no wo minda meshi enese chonlo nu pa akwete akwa hangbe ken bi elashi enyoko ke ha manche ke se bi agbene manche hu ba wie fi o chon gbeken bi ni bada chon lo ke gbeken bi fen shi ye lala ke ngomo ni ame han le hewo no se chon lo afi han gbeken bi bote ametu ami ni ame bon ni kasemo chon lo nu pa akwete akwa nye manche ke asafo ehie ni ame asra gbeken bi ya ametu ami ni beni amete tun efen ami amegbena chon lo nu pa akwete akwa ka amete etu na etu school hewo ni chimo fen yemi neke wolo ni kaji moko floko keke basra school ni ema egbe ewo mi ha me ni amengla amegbe amewowo mi beni manche ke se bi ke chonlo efen eyehye no se amegla mi ni amengohwe no shi ame ya ten beni amese solimochu ehie amegba solimochu mi ame ya trash yeje no mi na tabruku ke ngamaku ka me bi koleki trash momo ye solimochu mi plan bo mi manche se nye lo ekomeba school no kwelo akwete aka ngo bachela ke no mu eke esmoni enale fio esolimochu mi keke nete akwete akwa hu be no blanyo bachele ete abo afi amane na ewo ameba nasusumoko ake chonlo afi afata chonlo nu pa akwete akwa heke ya manche echemo ye esolimochu mi koni ame aboletwe eje ake mokomenye bobiloni amechamlukete bena mebote solimochu emi amena ke manche ke se bi efen atrash ye hekome ye afoleshan okpon he ni amena na tabuku ke ngamaku ke bi koleki trash ye hekroko no ewo chonlo nu pa akwete akwa ke chonlo afi hu ya cha na tabuku no
ni amefe ametrashi yesen komino makwe mo ehi eketashi agbenete niji mancha ochame teshidamoshi neke wie mo ha chonlo afi eke chonlo afi onu na she school no kwelo de ake no mu eke ehi esa ne fi oko ni aka ni ngmene efe enye nuchumogbihe wo ekele de nche babie kone babotemi ne na no niji anokwale shisa na ehue nya asafo no kwelo na atebuku bi yo koleki ji monikeba mewo eba chele de nche kone ba wie ino na ele ehe na eke chonlo afito heke o ha she ni de ake ewie mo eshe no sa agbene taiteshie ko na eche koleki eke koleki ni ke saneko no bagbale nyegbeke ka onyefe botuntun ji moni ote no keba yowo oteshi koni no ya nu no ya na no bake ni ogba koni wo fe wonu kaka ni koleki teshidamoshine efun na eke be sanne ihe o akutu ke ya danfani ya ho keji nte neke iya to nyemi me niji nyemi me yi abi e komishia ni ho ke asho eta keke nkunse mba eko mbata eko kete ho ni ho na eji ochie na echele papako ewo nuchofani nyeshia ya danfa keke Emmanuel anya chonlo nukwa akwete akwahe ake ni nlebo ni eke nche yo ye kaka pempem ake amebegbe junu ewo nlefa ake ya mesanegba mi iba wie lewo beni nwe nte he shina nifo enyemi echu na eyo mi ke wochu no wo mi ese nkanto ake manu nokolo lele beni ahale no ni aflale na mefe amani efe amegbe na ni abonsanegba keke school no kwala akwete akwa yawe na no eke kaka pempem je mani ahiomi nkra noko ba krowa glasin na so jan anahe Manchester hu na kan no anahe ko he ne ahio eke bene ba krowa na tabruku ni kwa asafo eno ena glasin yesu ni le school no kwala akwete akwa le ha le ko eke we kanemi le ha le Manchester hu na esu gbeke ete enu eka ake kejo kwa na tabruku nye momi ke ni fe momi etamomo ni ebeka plagbute che ebo enu chimone je ngmeneni na tabruku ji mokoni afole kra ke yiwalo ke sunlo wolo maje mo he no kwelo opo ekele na kan no kaka pempem bi fe ke emi manche ko nupa fe tamome komeni ame holo buya mi alo ame jedwa mi ame be che kokra ame hi echira ame kaple be fe bi ame mancho nupa ni yo twie yo ame to ne kefi ono na esmo ikefe no kokpapa kwe ha ma ni chine tomo mene ke ama school agbo ni asafu esusu ohe ye amemanwulu ni ji twie mi anokwa peni nuwie mo ne e hantwu iteshi na eji mfe nunkwe nke le ba no ejen shaka ni mfe yo wo mbi lesane kokra ni nkoma mambu ni shafo ekebabo nya amanie nyekemite ma asafu achenwo ni abola amanie ni lehweke ekomenye nekesa na eyi no enye wo hie ni wote wa abomancha amanie no ewo mmane efene ekobese don agbene mancha we na anu eke ke mo ura akwete akwa ake boni koleku ke ene shimene ye oke mo yehi akwete akwa ke ni ochame o ha she no mu eden ake kenkle mindale ke me fene ke babieshi ake ni ababola amanie ni ji hegu ogbe sanetomo neke le mo ekwe na neke babie ton e babimi ni chonlo na atebuku ni ji nyemi nuchulo ni leji wa asafo ni yo ma na mi eno kwelo enye chemi na ebimi shi ekemi e ya ha mancheme ke wojalo ni amefe mi bona amesmo no ni koleki damoshi jaje na efe eko mefuro bemi ni ha na po ekpe ihe nwie ko wie mo ekomeni tamo ni koleku wie ne Manchester wie ko eke ha ora akwete akwa anu shishijogba ake wie mo ni ewie ngono kra shije na kan koleki nyo tame ahesaji no ewo mba ha lebe ke ashigbe ke ngmeje enumo ne se ba ha meheto papa keje na kan ma fe lesane agbodi enche mahale
akwete akwa hu to heke o fine nu na hye ni den ake mi hu nokwale efe nrio ni hefe ni ache miye ke be fe be ni ache mi no ni nko amro ne ake ni bi ni koleku wie kwe na ka na make ni ake ni nle he no ko iwo nle sane kra ni sa ake mabile ye esanjini ejaje na emi koleki le ake icheke mi ebe afa ochi ne mewo keji no he won ikeche kenye fe ya so ene koni ameke ba fite ngbe ya me mambi aten ni mokomoko aka simon sane no esa ame ka menyumoten manche wie kweke oke lake esa ya ba ha meheto yo nu akwete akwake keke ni manche ke eme teshiamete ni chonlo ehun te school gbeke school pa mo se chonlo afia wa akwete akwa manche nwo ni noni akwete akwa ke manche lebi ye solomotu emi no etimi ha leko keke ni ameteshiamete akwete akwa susu sajeni ba enu ya akrowa mi ahia ahwe enake saake ya bo amenokwalo niji usofo waye ye twin amane newo jufo lebie esaehe ni ahye chonlo afi ke chonlo na tabuku ake ya twin neba bofo ani twenhe keje hia pe keke ni chonlo na tabuku chukoleki manche nwo ake ake lake chonlo nupa akwete akwa njofu ike ya damfa na ke nyemi afi mewo ibasmo na chu abacha amefe ni ayesane no na agbena chonlo nupa akwete akwa damoshi yoshige nte eto efo chonle keke akwa ese egbe oblahi ete hienfu ike membe ngogbe amebashe masepe keke ni pe amewa ke damoshi keke ni amengale keke amete onupa afu na ike fio ake onu ni ashe chonlo nupa akwete akwa den ake no mu eke wobake lake etala amro ne no ye shia yo nu nyaka no mu ake mimba akwete akwa ke school no kwelo akwete aka hwe yinsan no se eyi nkete chonlo afingo ni abole chumo ni manche chumbofo ikebe ngomi amanie ni newo ibalake chonlo afi ka akwete akwa aya kuna me abo manche chemo tue chonlo afi basehe ni ke chonlo nupa hwe no kete bena mepo ya manche agbo na amenake hwefi oni male mbi efe ebabogwa ya manche koyeshi ame akwete akwa aya ha chonlo afi ke school no kwelo akwete akwa sen ya afabane agbene manche ke mbi efe dwe hekome meni futu na kan asafoku emi ateme komeji tei maku ashale na atebuku klote koleki ke fio afi ka akwete akwa trash pe keke na asafo ache ate ba wo sen hota manche hi tuntu na ewieke ocha mi eje mi npa bo fa no nu nation nu pa ya den ake je no ko he won ba pe ebi ene shi ihie bibi oko ocha mi ke hi meje ke amenu shi no no hie okebako na akwe asafo acha ateke chonlo nu pa akwete akwa ya fe mi noko ni ndwen hi ahwe na ke sa ke mbabo hi meji amane ni abishishi ahami ocha mi ke hi meje ke eshe ni amemi mbibu ake ani oye odase ye osane ehelo ye odase fonyo ye wote amro nepo asafo acha ateke bele hani akela ashibi ene dani oyo owie mono ochiameke manche police fo ate mokome ke koleki jegwa mi nkete manche se chue mi heni ibanu no feno na ba wie agbene ochiamefo asafo ache atenini ake noni yo ena numu eke eboletue keke ni atedamoshi newe na anu eke ni cheme keme feni na eba peshi ebi ene lebine mi npanye fani nye fetu enye amifio nokrade ni nleye wo mane niji kaka pempem na mi mbi aheji je wo hesane kokra aji moko ni chumo lo esha mensane wo here ogbofen gbo ni ba mane mi heme sha sonu kwa bogbo no ke obawo ma otre no ochon bo ake gbo keke jibo me ni wo buame ni wo wuame ni wo hwe ame he kra aji wo chon lo ni aji okeba akrowa na mi ake ameba chon obi ani anokwale kejibo mo chon lo oya pa onu chumono no fo he gbofon no
wakabo yoake bofon na kan no boy baba obo wakaka pempem bi na efe aka chinai bului meni hi chira me kra mewo ka me ba hin wote hu amebu na mejo wo bo na mesmo no jiake nyaju ntahye o fa se ekome ni achole kole ki e bango ka enye fe ni ametu isuo neke ihe amese nfe ameshi amane keke makuke kole ki babo mi ke chonlo na tabugu fe amane ko ne ehie ke je danfa keba ne cheke nkelaba ko ne babobo hu keke ni kole ku we na anu eke jesa niku shi ho ni ho ne ihe danfa ni school no kola akwete akwaba enyemi me ko me anwo ye shi ani yo miemi keke amehia sanigba hu ya je chonlo nu kwa akwete akwa na kaka pempem ponim yo ne sumo kra mangbonyo emi bi fe tamomeni afama mekeje buyami ameheche kra ame manche to kra ni ke ko hunni ike achola safuache le imolo mi asa kra dane igbanna son keshika fasani mambiye yakagbemeson amechu noko ame mancho nukwa ni yo tue shikason enye echu akrowa amembie ne kachun no kokpapa ko hu ni mene meke ama school wulu ni tamoneke ya memantrin lo no ewo beni nue edomi chonfenini ni nshafu eke babo mfolo amane ni ncheke nya bawa miongo kwani mbabo nchonbo hu nsane ene anokwa ni beni abagba me sane eshamichon le fomfa ni na kwen ora akwete akwadamo hie na kan nglecho ame iba afefe ofio nsusususu mo baba o shi fese na ke sa ke mbake ni koni achele chonlo nupa ye onupa hie koni eba jena ene ha nke shafu eke babo ni amane ni acha chonlo nupa akwete akwa kona bile ni ahami mewo ni ochami nsane ene chonlo akwete akwa otawo mami oye woma onu wonue no ni ote manse ni oyo ye wo hene o samona afon la jo asure hi ahale mancheke ke shise fese mancheke o chami ko ne bi chonlo akwete akwa ake e sane ko ni ebabi asafo ache atelo chiangmelegbe na ebile ni chonlo nu pa akwete akwa ke ba ko da ni ngmene nshidamo na emi ne nnu wonu ncho Yesu din na efe ne ha sajin fe ni akehwe no ni abiole ekomeflo hitowe efe mi na pe ka reho fe ake mmene ni manchenye kwen hie ni eke nsamoni efon la jonkejo edan esuo hie ni efen la jon ye dan ehwe hie ke hie wo fe momo she sami eja ake no ncho Yesu mo se ni nke mi nye na no fe no ni fio mi menene sanene afon dan lajon ashuo hie ye hewo ne ayeko shinake ni ebu mi fomomo nyele bibeni ni ke me baskuwe babi mie esrobo ni koleku gbasane ye solomotu emi mene hu esrobo ni asafo acha ategba ne shine fese ni na miake moni sake afon lajon ashuo hie mi ha ni anu shishiake no ni asafo acha wie keteke ba na efe lehenoko ni mbe saniko kra ni mabile hu akwete akwa hotashi moko bi le saniko ni moko hu bi asafo ache saniko kra fese ache kole kikeba ni le hu eba wie bona asafo ache wie pepepe akai chonlo nupa akwete akwa koni keji saniko na ebile she to he ha make no ni kole ki ba wie amno ne tamo asafo ache ateno pepepe she esro kajenye lebi no na ewie hikra no keke ne ba ka egwa ajake sanje ni amegbeme to enyo fen wie ekomeflo bemi no wo ebesa ne kokra na ba bi koleku hu begwa fo ye hu bi koleku sane kokra agbene manche ke jina fo ete ajina she che kra na meba beni ameba o chami eteshi na ewie ke chonlo afi eje nlo onu na-eche chonlo nupa akwete akwade yake himejie akwesa na emi ye yomo enwo ni yomo eke ameba ke chonlo nupa akwete akwa ake sane eyofo enobemi ni no fe no ni koleku ba wie nyuma shi ni
ni wo abagble etwe na etwe glamone to gwanten osae enyo keda dobeje enyo shiwono ikeba chonlo akwete akwa bina chonle ni bia no na adamu abulefo hwelo na kire yehi afele soisoi na chonle agbene chonlo afi ni le no ni e achumomo ye manche ngo teshi kpafa yake acheto eglamono ahame chonlo no kwa akwete akwa ekpelero na afifio shife chonlo afi hu teshi fe no na esmo iwo onukwa ake ye chonlo afi wie mo ke fa kpa mo na acheto eno ebadamonto okume kedanto enyo no ache no enese manche bajegbe ebaje pampaso bi ka me manche menjogba bona etu ibato dana efun onukpa ate mokomoko wo le ngake edo elile mi mpofio no se ewo chonlo afi ke chonlo nukpa akwete akpagbe ni amete ehia